Hello, what's up Rwanda, what's up in Kigali, what's up in Burundi, what's up in Bujumbura, what's up in Kenya, what's up Nairobi, what's up Uganda, what's up Kampala. Meze biti, meze fresh. Wowe umaze gukanda subscribe kuri Gasanga TV, reka mfata umwanya ngushimira. Nawe utarakanda subscribe, gerageza mu mavuta yawe, mu cyubahiro cyawe, kanda subscribe kugira ngo ukomeze ubona ibikorwa nguma nabateguriye umunsi ku wundi. Noneho uyu munsi ibintu biri wanez. Rero hano twagiye mbanje kuramutsa inshuti zanje Black Comet Lewis from Rwanda. Nawe tingize yambu sana, ndagufana, ni wowe mfana wa mbere. N'abandi baza biyongeraho inyuma. Twagiye hano ni muri ngiye kubategurira ibihugu 10 byo muri Afrika biteye imbere, apana biteye inyuma. Guys, sinzi nimba muri kumva ico kintu. Ngiye kubazanira ibihugu biteye imbere muri Afrika. Ku mwanya wa 10 aho nzambabwira igihugu kubwira n'impamvu cyagiye kuri uwo mwanya, kuko twarabyiyemeje, twabyinjiyemo, tuzobimenya kubisesangura. Ta wundi ni Lewis Alexandre, ariko mfite noneho ndi nshuti aho hakujya y'uruzi, ni grand comédien, akora amakomedi atandukanye, ndamufana cyane. Nawe ni Lewis, niwe nahise nitiriraho iri zina rya Lewis, kubera ko nubona utangiye ibintu udafite umuntu ureberaho, guys, gutera imbere bizakugora. Uzabanza ugerageze urebe umuntu ukubera exemplaire kugira ngo bigende neza. Guys, ku mwanya wa 10 twagiye korera kuri subscribe unshigikire, uraba ugize neza. Ku mwanya wa 10 hariho Cape Vert ni igihugu gifite ni igihugu gifite imiyoborere myiza, gifite isuku, gifite service rusange. Ku mwanya wa 10, ku mwanya wa 9 ni Egypte ifite inganda, ifite ibikorwa remezo bimeze neza cyane. Ni Egypte iri ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 8 tayari ubushakashatsi bwamaze kwemeza ko hari Tunisie ni igihugu gifite ubuvuzi, demokrasi imeze neza, ikogwa neza. Sinzi ukuntu nabibabwira, ubuvuzi ndahandi ni muri Tunisie. Ku mwanya wa 7 twakoze ubushakashatsi muri studio zacu, twaje kuhasanga Maroc ni igihugu gifite inganda, ubucuruzi mpuzamahanga, ni muri Maroc wabisanga. Guys, igihugu cawe kurabona uza kugitora muri top 10 y'ibihugu biteye imbere? Sinzi nimba uri kumva ico kintu. Guys, ko ndihuta turakoresha umwanya, imbere hariho ibindi biganiro turimo kubategurira. Wowe gusa icyo usabwa kanda subscribe kugira ngo ibyo bindi uzaze ubibona. Ku mwanya wa 6 tayari hariho Ghana. Noneho nuguseka muri commentaire museke kabisa, ngo ni igihugu gifite amashanyarazi. Kandi buri ahantu hatari amashanyarazi murabizi namwe ko ibintu biba biri rodobwe kabisa, abere rodobwe. Sinzi nimba uri kumva ico kintu. Ku mwanya wa 5 hariho Kenya bzakomeye. Kenya yisanze ku mwanya wa 5.
Kenya sinari nzi ko ibi bintu ibishoboye. Guys, Kenya ibintu bijanye n'ubuhinzi n'ubukerarugendo nta handi wabisanga ni muri Kenya. Abantu abukerarugendo mwese muza muca muri Kenya murebe ukuntu ibintu biba byifashe. Guys, ku mwanya wa kane nta handi mwayisanga ni ubusesanguzi bwafashe ko ari South Africa, niyo iri ku mwanya wa kane. South Africa tayari ifite ubukungu bunini, inganda, amashuri, nta handi wabisanga ni muri South Africa. Vrema. Ku mwanya wa gatatu nta kindi gihugu wahasanga ni Botswana. Yarinaniye gusoma n'ubundi sinzi ko nayimenye, muze mumbwire muri commentaire. Nta kindi gihugu ni Botswana twosanga ku mwanya wa gatatu. Ibintu bikigira nta kindi ni demokrasi mu butunzi bw'amabuye y'agaciro, niho wobisanga. Demokrasi, ubutunzi n'amabuye y'agaciro ni muri Botswana. Nimba ushaka kuja gucukura amabuye y'agaciro guys, bwa butunzi bw'amabuye y'agaciro, ni mugende muje muri Botswana. Guys, noneho ku mwanya wa kabiri, abantu ngiye kuvuga bari ku mwanya wa kabiri, muhite muduza drapo, mukande subscribe, mukore share ndetse and comment. Guys, komeje gusuhuza inshuti zanje zankande subscribe, nawe ndetse ukanda deja urahita uba inshuti. Kandi guys, koraho ukande kugira ngo uze kubona uri ku mwanya, igihugu kiri ku mwanya wa kabiri. Utarakanda subscribe tiwori ukibona. Guys, hariho Rwanda from Kigali, niho twosanga ibintu bikigize Rwanda. Nta kindi cyatumye kija ku mwanya wa kabiri ni isuku n'ikoranabuhanga. Ari ahantu ngo hariho tekinolojia kabisa. Isuku n'ikoranabuhanga ni Rwanda, niho wobisanga guys. Ku mwanya wa mbere guys, ntabwo nabasha kubibabwira, mugende mukande subscribe, nurangiza wandike muri commentaire ni ikihe gihugu kiri ku mwanya wa mbere mu bihugu biteye imbere muri Afrika. Ico gusa ngiye kukubwira, ico gihugu giteye imbere. Ngiye kukubwira ibintu catumye kija ku mwanya wa mbere. Nurangiza nawe muri commentaire wandike ico gihugu ni iki, quel pays, ico gihugu ni iki. Twagiye. Ico gihugu kigizwe n'imiyoborere, uburezi buhanitse. Guys, ako kantu sinzi mbure kukumva, uburezi buhanitse. Waruzi ako kantu ko gafite amavuta, uburezi buhanitse. Kandi uburezi buriya, uburezi ni bwiza, uburezi bumeze neza. Umuntu warezwe aragaragara, abafite amavuta. Guys, rero ico gihugu sinkivuze, kanda subscribe, share and comment kugira ngo ico gihugu nzagume mbabona muduza amadrapo. Ico gihugu ni ikihe rero? Twagiye muri commentaire. Guys, mwagize neza kubana nanje, mukande subscribe kugira ngo ibintu bigende neza. Twari muri studio zacu, twibereye ni Lewis Alexandre mwenyewe, nije ubashikirije iyi top 10 y'ibihugu biteye imbere muri Afrika. Rero kandira subscribe kugira ngo ibintu bigende neza, waba uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika,
waba uri Canada, Australia, waba uri France i Paris Saint-Germain. Ubu nyine ko ndakurikirwa noneho n'abantu bari muri Espagne, ibintu ubikeneye anandikire ni box, arabibona kabisa, arabibona ko ari ibintu bimeze neza. Ushaka kuza kumenya uwo muntu twavuganye uri muri Espagne, anandikire ni box, ndaza kumubereka. So guys, mwagize neza kubana naje. Yali Lewis Alexandre, niwe mwari kumwe kuri microphone tawundi. Wowe umaze gukurikirana Gasanga, ndagusaba wowe wakanze subscribe